Cisha Maharanipur Telamura constituency division Kwplai Haludia VCo door-to-door campaign Khlaina Kha. Cisha Maharanipur Telamura constituency BJP niagai batainai Billow Jamatiano. Tini April talni tham salmari paslo abimoni kholawa ongkhore Haludia VCni kereng-kereng amchayo berai lukurok bai malaikha kaham hamia kok salaikha te lukurni khari kok khanate bini khani kok rognobo sawi kabukha taklaini edc chongbai ni bagai kerikha jora kebang yago April otalni chini salmari ongkha edc bari jora kebang keri bisingtei jora kesebo phano Cisha Maharani Telamura constituency BJP ni candidate Billow Jamatiano salgroup abaimongni kholawa ongkhore kokpiri togo kok awai togo edc jongbariwo kebang budbai Kwplai Khlaina nahar mongtui edc jongbariwo Kwplai yangai hapang kesam selai ketal hapang tubun finani edc of BJP no tubu finani hani bagai BJP bodoni chongoi nahaja candidate no kebang botui Kwplai Khlaina bagai door-to-door campaign khlaimongo ongkhorja Cisha Maharani Telamura constituency ni bisingo khapjanai Haludia VCo candidate BJP ni Billow Jamatiano. Bergeraknya kenapa? Oh, itu goyang tuh himoi. Nah, am tuh ya, himoi tangkap bro, himoi tangkap bro. Sorry kami, kenapa ba? Mereka semua kita nak masih. Yang malah kamu yang pakai boleh. Neng anak asyik bersih tadi. Hambai, am sekenak, am sekenak kan. Untuk hambai, am sekenak boleh, am sekenak kau dengan anak asyik macam ni, asyik anu panas kan. Cuai mana sih ni? Anu mungkin boleh sama dia. Mungkin anu Kwplai candidate sini BJP ni ni. Macam blessing semua boleh, logar semua boleh. Hambai tu. Pasang ni, join ni sana. Hambai. নির্বাচনে 12 এপ্রিল বিল্লু জমাতিকে বিপুল ভোটে জয় করুন 12 এপ্রিল পদ্ধতিনে ছাপ দিয়ে বিল্লু জমাতিকে বিপুল ভোটে জয় করুন 12 এপ্রিল পদ্ধতিনে ছাপ দিয়ে বিজেপি কে জয় করুন ভারত মাতা কি জয় Confidence to tamuno ang nana pulau saka je ki pula sekarang to kisan nervous no borang muni sangi ba obviously nervous sangka pula political feel kaman bagi but je love and support mani tongo nogo thangi nai sini bele sama ba se khak sangi thango ngakai ang kabang response mani tongo chini mahila morcha te jo morcha youth rock by women section of Billow responsive kaman tongo okay obviously chini chala ro tongo no borno mo khaimani ya but most of the support chini yong nana buma bupa ngate youth rock Billow support khai tongo amai jotona na hambai lukuni chini 11 mohorni pur Telamura ni joto okra chakra rok borok se ani matai borno saimano boron thani asibad chana phayo Borong benang khana je mantri haste mantri okra phainai je koktuma aro busik jotino ni jonasangka nahori mano abo ching directly se salia je tamungnai je hamjangnai je chini mantri okra chini Professor Dr. Manik Shah jino je hamjangnai bini netritwa ching cholai tongnai rok jotono borno support khene ni plus ano je hamja tongnai rok joton phai support khene ni Rignai naithok rignai hamjang roni bagai naithok te quality kaham rignai tabuk hatiwo bele rang klai baino manthugi tongo manthogo yak bai takja rignai chamuthu risha kan boro manthogo katal jorani machine bai takja naithok bumulni palini rignai tiprasha hukumu mari rangtang surang Chandrahar wakhum toya kharu joto manthogo haike lirida tongsidi tabung nokrungdi kan rubai te kan boro phal nokbai oro wholesale te khusra rignai risabo phaljago manthogo jerok rignai bania khlainai borok o phal nognino rignai risha wholesale tlangai bania bu khlai manai haike lirida tongsidi kurungdi nikuma Agartala North Banmalipur near Young's Corner Club West Tripura
মোবাইল নম্বৰ 9862821223 te kisa kokdung number 87878831552 /82589191171 /8119938 548